Kesengrang ba Katolik umsolai parish kelapalong ya kejingeseng yalam ha ka balang shnong maorthut ka bahap hapo ka sop district ha ka nyotarik bat Frederick Oktober 2000 ha ka ba i Father Francis Khatman ilawan ban ai ka jinghikai ha ka nyotarik bat i Father Divasia bat iba Sebastian kilawan ban ai ka jingkren ha ka steps ngi try malapang kuno da kamas bakut ha ka ba i Fadalio ya bor parish lalong inong kanya barang ba ha ka tay kasngi. This is the day. John chapter 7 verses 37. John kalenong nakawaspel yung John kapakhanyaw. Kadukhan kapalay punyaw. Anybody have any thirst? Come and drink from me. Laga mano kita Tuhan semhaban wan. I will give you living water. Nasa ayat hi ka kapaim. I will give you Holy Spirit. Nasa ayat hi mansim jong blay. Holy Spirit is going to touch. Right now, hallelujah, 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 hallelujah. All of you raise your hands towards your right. Call upon the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Once again. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Move you fast. Hallelujah, hallelujah. God is calling by. Close your eyes. Hallelujah, hallelujah. All of you praise for Him. Hallelujah. Sama fight ini roh yo try. We are Bertanya nih Pak. Oh ya Rabarashi. Oh ya Rabarashi. Amen. Jesus name. Touch healing. Hallelujah. Rabarashi. Amen. Hallelujah, 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 Nasudaya
jing ik klem jing sang klem jing kun yang utrai ubon Lupa baru kun baru mensim bakun Amen Kajing ai jong try jong yêu Jesu Christ Kajing i jong ublay ukpa Bat kajing yaslok jong mensim bakun Kindan ringkat bat pi barong Rengkat bat piru Kajing puling lagi kitab Uisaya. Tungan ruai nakabenta ubai jonga. Kajing ruai it sepang keberi sawan jongu. Ubai jonga lodon keberi sawan. Hakarana plum kepasbur. Ulopu kendroi ka bot loweng no ekimau naka. Bot lotung ka kagidingwan kibakensai. Ulatay kaying apira hamar pedeng jongka. Bot lokhlong katliu mau ban khinyat so hangta. Bat ulakmi nanti bakan met dek sawan. Pause kalamet dek sawan klau. Cementa konong Jerusalem bat kepat Juda. To bisarlem ngakarpat epi hapedeng jonga bat keberi sawan jonga. Saka Yesu dan David le nakabenta kaberi sawan jonga. Kabangam patsam le haka. Habang kmilanti bakan met dik sawan. Balikin kalamet dik sawan klau. Shu ngan yathu yapi menta. Ayu ngan le kaberi sawan jonga. Anlit yakajingker dengka. Bat kan sesya bamdo. An pencuai kenro jengka patkan sesyak kerthom ngan pelong eka kesra an kelah ne pusu eka bat jermisia bat isya boy kin sakhi senyum ngahukum ru saya kilo bakin penhap selap su halor jengka naba kabri sawan cuai dipat kalong kaying Israel Upat Juda pat ulang juntung bau i bat ulakmi nanti ya kajing bisar ham hause tang kajing place nam ulakmi nanti ya kajing le ham hause tang kajing lenyar sudah kaktin jong utrai Yesumo ya oblek Ablek try ken ran to pen pai pat yayi pen pula katmat en pen em yayi Ka jipulay na gusti Paulus bako sa Kristan Filipi. Kau para wat kuslay sa pangka aka Henry aki aka baro na kajing duay bat kajing kerpatlem bat kajing ayu toput pau yaki jingdut kam jumpi hauble bat kajing suk jomble kapapalat ya kajing supang baro kanri ya kadonut berkajing berkat jumpi hau Kris Jesu kadu kadwai ko para ya ka aka kabasisya ka aka ka ba pendon burung ka aka ka bahok ka aka ka bakui ka aka ka ba itunat ka aka ka ba kodor badon akor lada don kado jigjanai lada don ka aka ka ba dawa jigero toya pele jibot ya ki ne ki aka ya ka aka ka ba pile yo jingkai bat pilap pedang bat ya ka ba pile yo sel bat pile yo I hanga tole ken ya kata bat ublei ka jikso udon lembati kakten jomutrai Yesumo ya oblek Sebaya Ya
ngalong kelinti gaji sisa bat gajing il pembon bapoi saukpa lai tang dala. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Selain don rengkat batin, Mereka baptiru kajing kuliah agak gospel bakuit kat Matius. kapurom amin. Hakata kapor Jisu laong akiling dorang ba bakiteman kisan jeng upait ba. Sngap sagane kawai ka farsi. Tadon utrai khando balatung haga briso wain parula kerya ka goro saudam. Ulati haka ya ka kor khem so wain. Barula te ka kut. Nangta ula wai kinong rep bura. Barula lecha kawai pakri. Habaladan poi ka por ketso ula paya lagi sakri sagi nongre bura ban sim yaki bhajungu. Dregini ki nongre pat kila kem yaki sakri jungu kila shoya we kila penyap ya we pat kila lentem mau ya we pat. Ula pabian sada kiwe pat ki sakri khambun pan yaki babanshua bat kila lekum ju yaki ru. Khadwe ula pasiki yala kun wong kin burom ya ukun junga. Le haba ki nongrep kila yi ya ukun kila yong para maki. Une ulong nong yo pateng yang ngin penyap no yo ban ngin yo ya ke nong pateng jungu. Kumta kila kem yo ban kila shop yo shabar kebriso wain ban kila penyap yo. Ti haba utrai kebriso wain uwan unlai ya kito ki nongrep bura. Kilong hau klempet on penyap kito kirisniu baru nai wai ki briso wain hakiwe pat ki nangrap bura ki ban ai ya ka bhajungu hakapor ka badei uji sulong iki pimpat ju pule ya ka jingtho utahi umau ya ba ki nong tei kila kantai pula kalalong mau dong kane ka dei ka jingle utrai pat kalong ka bapula hakik marjungi Ekumta along ifi ya ke himau ble an shimno na fi but an ai gijat bandri ka ba panmi so haka ke gospel jeng utrai Kajing yero eme kukris. Ayu yang play hagani gano pai sui uba pa ya ka shitri ka jongu ban yada yangi na ka jing shit jong ka sngi dan ba ka jing ka jong ulo on ka sun benang ka ba itunan wala shigiway kiway ki jaka jong ka north east ujur uslap rai udai ka jing karku jing penya jo jong ublay uba ailat yangi ba ngin ya lumlang ka ni ka sngi ban ai kangu kadam yau ai kublay ya kas ya ifada de basia baro pitip pitu bha way nagi missionary ba smart bha bandej ai seminar bandej ai retreat ha gi kendong gi kensrot jong kari khasi ke jongi kublai sibun fadar ya ga jingkloi ke jongpi banwan sha ka paris ke jongi ban sam ya ka tin ke jong ublai men step makamla bandon lang mga dan kiwipat ki program ki ba haban lej aimas haban lej slok bat ki para bangay takadaw nga kamla bandon lang hangni men step kumjung ay kublay ya ki berkar berjoj iba long way pat missionary ba ino ya kaying kasam banwan syakali ban song ban tray ban kata ha kini ki klau ki betap jong gani dari kasih penar jongi iladon bor syanong kendong ilasa bunsnem ha siang nang ta ha orlong hada nang ta hang menta hang ha sopo pada kiwai ki jaka syate sya shilong mo sya umbir bat sya mau kasiang siya mau lai bat siya way kublay sibun bergar jod ya
Kajing tre sitom kajong pi ban yalap ban penpriang ya kahima kajong ublay da kasap kapong kabaw ublay ula ay. Kum missionary manay kublay ay berdar ay bor syabong ibala da jusunran burbor yang iki padar ibalawan siya paris kajongi mentadang lay benay. Hoy pinda itu ye namar baro sitayaw idon haskul mo baro sitayaw kana school dak itu bahaya berdar lagi kini pa minda itu bahaya namar mujuk kami olat penwan cekinong kendong namar bahaya haberap lang haskul mo te ay kublay ay berdar ay bor baki mahalor kila pa ye banwan cekani ka paris ka jongi Banyarap ya ka Paris ke jongi ya ingu ya ublay bangidon arngut kirijen ha Paris jongi berarkit badan ha sentar ngalakot lang meneh iong ihap ban peniat jing hikai niam ya ki hap ki barit nanta ban peniat jing rawai ke por jing manis sakramen ban tem mo tem gitar ban hikai ya ki kena Hagini ki sisnem siteng ba iladon ilale sibun ki babha nagabanta ka Paris. Ay kublay ya presiden jong ka seng rangba jong ka Paris ke jongi ba jar banus secretary ba Lawrence ya pi kinong kitkam jong kasenjuk. Kabriso wanyo try day ka yin ka sem Israel. Kabriso wan day ka yin ka sem Israel hagapor jong Isaya. Ban hagani ka juk kapor ka bani menta ka kata kabriso wan jong try. Day mangi kikun Kristan. Mga mapi mangi baro kinabangang hangni ngilong kataka briso wan jong utra